Kardom las ka duit ton sami non pe nan sami tum karbi anglong sami mane chapri tum sami chithang la sen among wei tum tum karbi anglong sami ka ke sami tum long ka chithang chat ol pen ke tek mane pinia ning hang dong sela tum klen lumti mane ka sorsar dum si ke ong mane support dum de bon sami la song bom sami pini bang ne isi important nai lam sin mane chithanam ji lo salam ka ke sani ni maino dower ka ke sami ni mane support ke thanam ji mane ko son ma phedi la si support an sami pini bang na tum an sami ni chisel lab ji mane la important nai la si jud an sami tum la lab mo la si non so lam sami tum padar de pin men so video ke lage padar de pin men sami direct tum chethana ma alam ne pangcheng nam phit na tum long amin appoint ma lalu ne pudem bangai tum long da karbi anglong lo bangai science pu bangai develop do bangai ka kis tame ke matha tum kompikan tum karbi anglong ge kuna ne hor ki jun ta te tu chitok na ne phaltu dun ma reels sam tap amuang ve kam ma kaprek prek same gmana tap tum do pik bon same reels ka salam ta mesen mesen do bo same ne sophan ki pudam kali bon sami ladak customer tap tum sami do la situm karbi anglong ko ansi mane science ni hang tum dulo science itum karbi anglong science ni hang tum mai kompikan na the dak science ni hang ting la na ke invent no something no kaprek kaprek sami tum no klang mas tang kil hai bange mane not only science shot kali kaprek prek sami Kecharli am adim sami avi la si song bom men sami dak bang na lang nam dak Kecharli bang do pikan bang na lang nam the science ke invent example non tum use bom an example just example like car puno light puno iron puno ma plastic everything sami science man sami la aminat tun sami bak pane pa develop lol pen ka invent something ka prek sami bang bom lang ka invent sami do pikan bon sami la dai tum karbi lol te ka invent mange abis ya pramen kon tum no ka sami ka aning ma that tum sami kom pikan kom se kom 100% men sami tum long 1% ma 2% ans du ji da song bom pen sami josil an pen lang nam sami an bang do ve ji mo sami tum long la song bom sami ching thurun it tum sam do pik ayak tum ma thai itum karbi lol kuna si resources do pola pen kuna lu tum Kecharli thai do chat do pu la sonali itum josi ni hang pe hofet te tum Kecharli tem bor ip tan sami un la si kaduk wen sami dak Kecharli dam sami la song bom pen sami tum long ka ke sami hor ki jun ho si ka ke sami mane la hai chi hung rong ti tum long la si not only hor ki jun chot kilo ara kyur mu ki en si tum long karbi anglong ka ke sami non pu sami son thang bon la si people tum ki duk da ka ara kyur mu ki en man sami pen na percentage ki duk na tum sami nang le un la song bom pen sami non tum dak bange la song bom pen sami non tum dak bange mane bangnat ko ansi mane ka invest ma la pen India ko ansi science development ang ton si non tum thanam na mal china ma ko on ma sami da science tum dak karbi lo me pang badam stang kon an ma ka difference tame la si first example dak karbi lo di India pen stop ang ton si chupang badam na lo dak science ka develop country the United States Germany South Korea la pen Japan etc ka prek sami do pik lang bon sami la mainly la tin tam hoi bange mane mainly la important nai lo तुम्हें मैंने साइंस का डेवलप नाइ कंट्री लो बहुत समय तुम साइंस का डेवलप नाइ ते लांग मते दाक इस की दुक पे कॉम्पिगन अरे दाक के प्लान्स की ओंग अरे साइंस जोन्स ते डेवलप अप्रांग पदाम लो मा साइंस चोट कली का प्रेक Kecharli हिना पप्रांग लो मते दाक मैंने के प्लांग हिंस दामी बहुत समय अनडेवलप्ड मैंने अनडेवलप साइंस कंट्री तुम लांग नाम अनडेवलप कंट्री साइंस तुम को ना लो मते लालो नंबर 1 का अफगानिस्तान लो दाक साइंस पर से डेवलप ले पिन लो अफगानिस्तान लो के लासी दाक की दुक से ओंग मनाक लो समबो में तुम लांग नाम ते अंगोला ला देपेन बांग्लादेश Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Central Africa, Republic la high country an bang pura undeveloped country la beran sami do ping la so point sami da ko ani mane science undeveloped place so mane da science ke develop le terrorism ka promote la pen ka prek mane apulo main ludam de pina hormusi ludam pol pen la son pen semi lak tum kon me duglu do ma heli hui enam tap enam pen sami lak tum rong do sami hain ik tiata science ke tek tang content ke high school 8 pen ke science ke tek develop place tum long ke plan bun da phone de la pen everything sami phone de the mind si putu de li difference ping la song bom sami tum in jalong ta list long ke dudun bo sami tum list ma ke dak science bang non ma pedan pa sami pa develop lo sami chilang nam de kom ping na la si song bom tum lang nam sami science ke long ka investment government tum science kon an se ke investment ka contribute sami tum dak emena country long pa sami paching badams na la song bom paching badam de kona China 371 billion yen pan lo alak mi yen su pule bon sami song bom sami US dollar pen tum lang nam te kon US dollar ke 52 billion
52 billion ke science ke invest lo dak China tum 2024 budget bange USA science long USA tum science long ka invest ke government tum just USA tum science tum ka invest la 2025 $585 million an tum ka invest la da 2024 dak US Japan long lang dam te dak 5488 yens an mane ka invest of science long itum mane convert te chini pola dak gulben same nak ton same convert dam te tame kon se dak ke investment same India poisa same dak tum India long chelang dam te do tu teli tum difference pick lang 1891.78 crores same tum India long ke invest ke mane science na science and research pu same just same la so science hin ke invest nge company ka prek dim ke invest same pot him nak ti dak itum long pilo politics se bisi pat him nak join se itum long mane company ana so join se finance me ki duk dollar pen science ka chine ke develop le join se same itum long backward same dam pick anon same develop ping bom non ta develop country pitum jipun ila la sombom India percentage long science long invest nam tum percentage man la nam se me 0.64% 0.64% nam India tum ken si USA na la nam te kon dak invest pura totally government man se me dak 62% lang invest la pen sombom me tum lang nam te kon dak China la se me 8.1% 8.1% an ke 2024 ke se me lang tum dak ka invest nam science long so ke invest nam se 8.1 chot ke lo dak percentage tum lang nam percentage tum lang nam te o Japan 4.9% 4.9% nam se me pian lo tum lang nam te jalong chilam te example lang mo India long only can invest like 1% te tum India long science long invest so Karbi Anglong lo autonomous concept 23 June 1952 hose autonomous state same long lo songbo same 17 November 1951 letter apian si binum dak Karbi Anglong bang amen kala lo fast man mikli hills se pulo mayak na chini lo so apala man ngai boss same dak 1952 tum long at pen 2024 an kona agefa dak thelo boss same inut paksi tum science man pinika en ven makopine science hin ba pranum same non pu same la an tum no chithang thep pinang nom same la sin non same tum ka ke same science pa develop ning la pen science jones develop lo te a country same chin thur no la pen same tum pinilo jones tum horki jun birgi mong to ma la son rom te ki duk tan si lu chok bol pen isiba mainly ni pulo dak chal policy mane chal mer policy same tum chining hayang ton si aron tum chin tum te dak mane si develop country the chak po inut pen same tum ka ke same dak Karbi Anglong same plang ji the dak tum long arkin ke en tum kom lo bolte tum dak Karbi Anglong same ka chin thur se un policy pinya de pa ding uan same un elo si na tu support do we same da ko minang pino melan se ang ko video same wan thu po pini video lan hello kardom mo ka pre video ang ko chitong tuna